Ja sam Lena Stanković iz opštine Merošina koja ima potencijal za razvoj seoskog turizma. U utorak je u zgradi Vlade Republike Srbije održan sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čelu sa ministrom, profesorom dr. Draganom Glamočićem, sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika koji su u protestu. Tokom sastanka postignut je dogovor sa predstavnicima povrtarskog sektora o unapređenju modela podsticaja, uključujući varijabilni deo podrške za intenzivnu proizvodnju i formiranje zajedničkog tima za praćenje tržišnih kretanja. Međutim, deo predstavnika stočarskih udruženja odbio je da prihvati pravno održiva rešenja i insistirao je na zahtevima koji podrazumevaju potpunu zabranu uvoza i jednostrane mere suprotne međunarodnim obavezama Republike Srbije. Uprkos pozivu da se razgovor nastavi u institucionalnom okviru, pojedini predstavnici su napustili sastanak. Ministar je naglasio i nivo podrške koju država obezbeđuje stočarima. Naši proizvođači mleka danas imaju najveće podsticaje u svetu. Kada se sabere otkupna cena i državna premija, prosečna cena koju dobijaju proizvođači u Srbiji je za oko 30 dinara po litru viša nego u većini zemalja Evropske unije. To su činjenice koje moramo jasno da saopštimo. Ministarstvo ostaje otvoreno za nastavak dijaloga i institucionalnih razgovora kako u zemlji, tako i sa partnerima u Evropskoj uniji u cilju očuvanja domaće proizvodnje i stabilnosti tržišta. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je odluku o pokretanju izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu za budući program navodnjavanja i odvodnjavanja u Srbiji, koji će obuhvatiti period od 2027. do 2036. godine. Strateška procena biće sprovedena na teritoriji cele države i obuhvatit će širok spektar tema od uticaja na ekosisteme i staništa do pitanja urbanog razvoja i kvaliteta života stanovništva. Posebna pažnja biće posvećena klimatskim promenama i dugoročnoj održivosti vodnih resursa, što je jedan od ključnih izazova u planiranju savremene poljoprivrede. Nadležni ističu da je cilj ovog postupka da se unapred prepoznaju mogući efekti planiranih mera, kako pozitivni, tako i potencijalno negativni, i da se u ranoj fazi obezbede rešenja koje će zaštititi prirodne resurse. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je novi javni konkurs namenjen visokoškolskim ustanovama i srednjim školama poljoprivrednog usmerenja. Cilj je da se modernizuje praktična nastava kroz nabavku savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije, saopštavaju iz nadležnog sekretarijata. Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, sredstva mogu koristiti fakulteti, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke. Podrška je usmerena na intenziviranje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim te institucije raspolažu, kroz nabavku različitih mašina i alata koje će unaprediti praktične veštine studenata i đaka. Prijave su otvorene do 27. februara, a sve se obavlja isključivo putem digitalne platforme AgroSense APV. U prijavnom procesu svaka institucija može podneti samo jednu aplikaciju, a dostavljeni predlozi biće pregledani prema unapred utvrđenim kriterijumima. Svetske cene hrane su u januaru pale 5. mesec za redom, dok se globalne zalihe žitarica bliže istorijskom maksimumu, objavila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO. FAO indeks cena hrane u januaru je u proseku iznosio 123,9 poena, što je za 0,4% manje u odnosu na decembar i 0,6% niže nego pre godinu dana. Cene žitarica su blago porasle za 0,2% u odnosu na prethodni mesec, uprkos neznatnom padu cena pšenice i kukuruza. Visok nivo zaliha pšenice neutralisao je zabrinutost zbog vremenskih uslova u Rusiji i SAD-u, dok su solidne globalne zalihe kukuruza ublažile efekte nepovoljnih vremenskih prilika u Argentini i Brazilu, kao i snažnu potražnju za etanolom u SAD. Srbija se u procesu pristupanja Evropskoj uniji obavezala na usklađivanje propisa u oblasti hrane i poljoprivrede, ali i stručnjaci upozoravaju da se upravo u pravilnicima o kvalitetu hrane pomaci jedva vide.
Iako je deo domaćih propisa usklađen sa ranijim evropskim standardima, ključni problemi ostaju u primjeni, jačanju institucija i transparentnosti podataka. Na to ukazuje dr. Veselina Pelagić, predsjednica Upravnog odbora Fondacije za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i ekozdravlje, ukazujući da se pregovori u poglavljima koje se tiču poljoprivrede, bezbednosti hrane i ribarstva u praksi pokazuju kao najzahtevniji deo procesa, navodi Plodno i rodno. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika. Jaki na svim poljima. Na net izađi, nas pronađi. Šopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika. Jaki na svim poljima. Na net izađi, nas pronađi. Šopiko RS. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Deveti sabor vinogradara i vinara održan je u Rekovcu, u Srednjoj poljoprivredno-veterinarskoj školi koja je i organizator ove značajne manifestacije. Kao i prethodnih godina i ovog puta vladalo je veliko interesovanje za događaj, a o njegovom značaju govori prisustvo državne sekretarke u Ministarstvu poljoprivrede Danijele Mirjanić, koja je i svečano otvorila sabor. Prisutna je pozdravio i direktor škole Ljubiša Stevanović, istakavši važnost ovakvih skupova za promociju lokalne proizvodnje i unapređenje stručnog znanja vinogradara i vinara. 10. jubilarni sabor vinogradara i vinara, inače je počelo pre 12 godina prva manifestacija, prvo na nivou lokala je bilo prve 5-6 godine, sad je prerasla u regionalnu sabor vinogradara i vinara. Mi održavamo to 13. februara povodom dana Sveti Trifuna, dana vinogradara i vinara i uspešno to organizuje Poljoprivredno-veterinarska škola da bi skupili eminentne ličnosti u našem društvu i u sa fakultetima da bi podigli nivo proizvodnje i grožđa i vina. Otkako se sabor vinara i vinogradara redovno održava, na teritoriji Rekovca zasađeno je više stotina hektara vinove loze, posebno zahvaljujući angažovanju mladih vinogradara, istakao je direktor Stevanović i naglasio da veliku ulogu u tome igra saradnja škole sa Institutom za primjenu nauke u poljoprivredi. Taj regionalni region ovde oko Levča je povećao sigurno za 40% veći broj vinove loze imamo, a to se vidi jer veliki broj, interesantno, veliki broj mladih ljudi su počeli da proizvode i grožđe i prave nove vinarije, a zahvaljujući škole, zahvaljujući i ovog sabora i zahvaljujući tome što eminentni stručnjaci dolaze da bi pokazali šta treba da se uradi za vinograd, a to je vrlo važno što imamo saradnju sa Institutom za primjenu nauke u poljoprivredi.
U ovom kraju trenutno je oko 600 hektara zasađeno vinovom lozom, a više od 900 registrovanih domaćinstava bavi se vinogradarstvom. Sabor okuplja ljubitelje vina, stručnjake i proizvođače koji imaju priliku da predstave svoje proizvode i razmene iskustva u vinogradarstvu i vinarstvu. Organizator manifestacije je Poljoprivredno-veterinarska škola koja sama pokriva sve finansijske troškove događaja. Srpsko veterinarsko društvo, katedra za ishranu i botaniku Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, zajedno sa sekcijom za ishranu i veterinarsku dijetetiku, organizovali su i održali 8. naučni stručni skup pod nazivom Smart – ishrana životinja u službi unapređenja stočarske proizvodnje i jačanja poverenja potrošača. Naučnom skupu prisustvovao je i Milan Radosavljević, doktor veterinarske medicine zaposlen u kompaniji Fish Corp 2000, koje se bavi proizvodnjom vitaminsko-mineralnih dodataka, proizvodnjom praškastih lehova i aditiva u ishrani za životinje. Pošto smo mi izrazito veterinarska firma, po svom poreklu već 40 godina, 3 generacije veterinara u vlasničkoj strukturi firme, a i bavimo se stručnim delom ishrane domaće životinje. Od samog starta podržavamo rad sekcije iz ishrane pri Fakultetu veterinarske medicine i Srpskog veterinarskog društva. Skup je okupio veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti veterine i prehrambene tehnologije, a Radosavljević ističe da svake godine učestvuju na predavanjima i stručnim skupovima koje organizuje Srpsko veterinarsko društvo, jer ovakvi skupovi ne samo da unapređuju stručna znanja, već i omogućavaju razmenu iskustava i uspostavljanje saradnje među stručnjacima, što dugoročno doprinosi unapređenju veterinarske i prehrambene prakse u Srbiji. Već godinama za redom sekcija svake godine u ovom terminu menja svoju lokaciju, svake godine drugi grad i ove godine smo u Požarevcu da podržimo rad veterinarske sekcije iz ishrane veterinarske medicine. Planovi vaše firme u ovoj godini? Naša kompanija već godinama iz godine u godinu izbacuje nove projekte. Sada trenutno se bavimo živom proizvodnjom, imamo živu proizvodnju svojih koka nosilja, farmu svinja. Idemo dalje, napredujemo u nekim novim projektima, neki novi proizvodi koji će ponovo izaći. Jedinstveni smo u nekim stvarima, to kolegi koji se bave ishranom najbolje znaju, koriste u svojim fabrikama hrane za životinje. Učesnici skupa saglasni su da ovakvi susreti doprinose unapređenju struke, jačanju saradnje između nauke i prakse, ali i podizanju standarda kvaliteta i bezbednosti hrane, što je od posebnog značaja za proizvođače i potrošače. U srcu Sićevačke klisure, samo 15 km od vreve Niša, krije se selo Sićevo, prava oaza mira, netaknute prirode i stare seoske duše. Okruženo strmim liticama, šumama i šumom reke Nišave, Sićevo već vekovima čuva tradiciju, a u tome mu pomažu meštani sela. Upravo ovde, na rubu klisure, porodica Martinović pre 5 godina pretvorila je san u stvarnost. Violeta i Žarko Martinović pokrenuli su seosko-turističko domaćinstvo Ramonda Servika. Ovo nije samo konak. Ovo je mesto gde se susreću autentična domaća kuhinja, domaća rakija, tišina prirode i srdačnost domaćina. Pored samih gostiju koji zadovoljni odlaze i na taj način promovišu ovo mesto, usmenom preporukom tu su i mediji koji su zainteresovani da pruže pomoć i podršku ovakvim gazdinstvima, kaže Violeta Martinović. Mediji su jako zainteresovani da pruže podršku i pomoć seoskim turističkim domaćinstvima. Jako im je interesantna naša priča, naše seosko turističko domaćinstvo. Imali smo posetu nacionalnih, regionalnih, lokalnih radio i TV stanica, naravno reklamu preko Instagrama, preko društvenih mreža. Eto, to je to, jako su zainteresovani da nešto kažu, naravno o Sićevu, o tradiciji, svega toga ovde ima. Sićevo ima mnogo toga da ponudi, od prelepe prirode do domaće hrane koje se, kako kaže Violeta, danas može pronaći gotovo samo u Srbiji. Upravo ta autentičnost je ono što gostima najviše prija i zbog čega se rado vraćaju, naročito gosti iz inostranstva. Takve hrane u Evropi više nema, a to je verovatno zahvaljujući bilju koje domaće životinje ovde mogu da pojedu, da onda
mi nabavimo hranu, jaja, meso, sir, mleko od domaćih proizvođača, od meštana i preko cele sezone mi imamo recimo povrće iz bašte koje oni mogu da probaju takođe. Seosko-turističko domaćinstvo Ramonda Serbika tokom cele godine privlači različite profile gostiju, jer svako godišnje doba nudi poseban doživljaj prirode i boravka na selu. Na proleće mi imamo alpiniste i penjače, tokom leta gosta u tranzitu, septembar i oktobar obično budu pešaci koji dolaze iz Evrope tranzitno kroz Srbiju i idu za Istanbul. Ovde smo, da kažem, na odličnom mestu za ljude koji pešače naravno vole prirodu, vole domaću hranu i obavezno nam dođu. Da li ste za to da se recimo uvede na teritoriji grada Niša, gde sigurni smo ne biste imali neku veliku konkurenciju, nagrada za najlepše, najbolje seosko-turističko domaćinstvo, da se možda od strane grada, institucija na takav način stimuliše razvoj ruralnog turizma. Neki druge sredine to i tekako imaju. Pa da, naravno, svakako da bi značilo da kroz, da kažem, takvu jednu nagradu, da ne radi se sad tu konkretno o novčanoj nagradi koja bi znatno šta promenila, ali opet jedna vrsta promocije i jedna vrsta, da kažem, podrške za ljude koji bi hteli da se bave seoskim turizmom. Na samom početku bavljenja seoskim turizmom, Martinovići su, kako kažu, prihvatili savete stručnjaka, pohađali seminare i edukacije, što im je značajno olakšalo prve korake. I danas, kada imaju veliki broj gostiju i kada se za njihovo gazdinstvo čulo daleko, nastavljaju da uče i usavršavaju se, sa ciljem da dodatno unaprede svoju ponudu i očuvaju duh sela. Rasadnik Agroplanta iz Velike Drenove našao je svoje mesto među više od 500 izlagača na sajmu Agro Belgrade 2026, održanom na Beogradskom sajmu. Rasadnik je poznat po svojim kvalitetnim sertifikovanim sadnicama, a učešće na sajmu im pruža priliku za neposredan kontakt i razgovor sa kupcima. Mi smo 4. put već na ovom sajmu kao izlagači. Što se tiče posete, juče je bila slabija poseta, danas vidimo da ima više posetilaca jer su dolazili organizovano iz raznih opština iz Srbije i inostranstva. Danas je jako lepo interesovanje od proizvođača, što je i naša, da kažem, negde ciljna grupa. Juče je više bilo posetioci iz inostranstva, ljudi iz stručnih službi, sa fakulteta i tako. Uspostave se tu jako lepi kontakti, razgovori, možda za neku buduću saradnju i tako. Saša Čolić, vlasnik rasadnika Agroplanta, ističe da je zadovoljan učešćem svoje firme na sajmu voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva, koji je specijalizovana i stručna manifestacija, i govori o planovima svog rasadnika. Nastavljamo dalje. Malo je ove godine slabije prodaja jer nema subvencija. Ministar je najavio za ovu godinu da će biti podsticaj i za prethodne godine i za ovu, tako da se nadamo da će biti većeg interesovanja, bolje prodaje i tako. Obično kad ima subvencija budu bolje prodaje, bolje se prodaje, a kad nema osetno je manje interesovanje. Dobro, kupcima možemo da poručimo da stojite, ono što se kaže, iza svog dela. Tako je, tu smo stvarno prepoznati. Puno nam je srce kad dođu ljudi koji su zadovoljni, koji znaju nas, a iako mi njih ne znamo, čuli su od prijatelja, od kumova, od drugova. Ili od nas. Ili od vas, tako je. Hvala vam na tome. Učesnici sajma Agro Belgrade imali su priliku da, pored posete štandovima, prisustvuju brojnim konferencijama i B2B sastancima. Pored izložbenog dela, posetioci su mogli da vide prezentacije najnovije mehanizacije, učestvuju u trodnevnoj konferenciji o trendovima u industriji, kao i da se povežu sa proizvođačima, što dodatno doprinosi razvoju agrarnog sektora i jačanju regionalne saradnje. U
uprkos tome što se čini da je zima vreme bez značajnijih radova u voćnjacima, proizvođači upravo u ovo vreme sprovode niz važnih mera koje direktno utiču na rodnost, kvalitet plodova i zdravstveno stanje zasada u narednoj sezoni. Jedan od najvažnijih poslova u ovom periodu je svakako zimska rezidba voćaka. To predstavlja važan moment u primjeni sanitarnih mera, a neke osnovne sanitarne mere bi bile dezinfekcija alata i pribora pre početka rezidbe, zatim uklanjanje nekrotiranih sasušenih grana i sasušenih stabala, koje ne samo da otklanjamo zato što su suvi, nego su oni mesto prezimljavanja raznim štetnim vrstama, najviše insektima, kao što su grinje, vaši prezimljavaju tamo, mineri, smotavci, ali i uzročnike mnogih bolesti, tako na taj način suzbijamo. U važne sanitarne mere koje je potrebno sprovesti tokom zime ubraja se i uklanjanje mumificiranih plodova i opalog lišća koje treba izneti iz voćnjaka i po mogućnosti spaliti, savetuje naša sagovornica. Voćari bi trebali redovno da pregledaju broj aktivnih rupa od poljskih glodara i u ovom periodu prag štetnosti za poljskog miša, latinski Apodemus silvaticus, bi bilo od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu, latinski Microtus arvalis, bi bilo od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ako taj prag štetnosti, znači ako je ta brojnost veća, znači od tog praga štetnosti treba primijeniti mere trovanja glodara primenom gotovih mamaka, znači ubacuju se u aktivne rupe. Zimski period je posebno važan za voćarsku proizvodnju jer se pravovremenim sprovođenjem preporučenih mera stvaraju uslovi za stabilne prinose i kvalitetne plodove u narednoj vegetacionoj sezoni.